špeciálnu skúsenosť. It was Friday. Bol to piatok, Friday before the first Friday. piatok pred prvým piatkom. The Good Friday. Bol to Veľký piatok. And I was praying at night. A ja som sa v noci modlil Suddenly I saw Jesus tied on a wooden cross. a zrazu som uzrel Ježiša, ako je priviazaný na drevenom He was kríži. tied with a black ropes on hand and legs. On bol priviazaný čiernym lanom na svojich rukách a nohách. At the same time, he had a black cross, heavy, metallic on the right shoulder. A v tom istom momente mal ťažký železný kríž na svojom pravom ramene, veľký, tmavý. The whole body was wounded. Jeho celé telo bolo He doránené was looking so dark. a vyzeral tak tmavo. I never seen even an African so dark like Jesus. Nevidel som nikdy ani žiadneho Afričana tak tmavého, ako bol Ježíš. It was looking ugly to look at. Bolo to škaredé dívať sa, vyzeral škaredo, bál som sa na ňo dívať. Wounds, bleeding, On veľmi krvácal, mal veľké rany flies, mosquitoes on the wounds. a rany, komári boli na týchto ranách. And he was crying out, A on kričal crying to his father, Papa, Papa. kričal svojmu otcovi, otecko, otecko. You know, at that time I was on my bed. Viete, v tej dobe som bol na mojej posteli, I was unable to get up by myself. Somebody had to make me get up. nebol som schopný sám sa postaviť, niekto ma musel zdvihnúť. I was fully paralyzed. Bol som plne vtedy paralizovaný. Now, for example, I can get up by myself. Teraz sa dokážem napríklad postaviť sám And most of the things I can do by myself. a väčšinu vecí dokážem urobiť sám. But that time, Ale v tej dobe nie. I felt pity for Jesus. A ja som cítil také veľké zľutovanie z Ježiša. Suffering much. Veľmi trpel. And the two ropes were tied very tight. A tie dve laná boli strašne silno I zaviazané. really wanted to go and cut the rope and save Ja Jesus. som skutočne chcel ísť a chcel som prestrihnúť, prevezať tieto lana a zachrániť So I Ježiša. said, Jesus, please allow me to get up and come and cut the rope. Takže som mu povedal, Ježiš, prosím ťa, dovol mi postaviť sa, aby som prerezal tieto laná. Suddenly I saw behind the cross a white sheet of paper with the sins of mankind. A náhle som videl za týmto krížom veľký hárok papiera, na ktorom boli napísané všetky hriechy ľudstva. Each commandment were written. A každé prikázanie tam bolo And napísané. in red letters, the sin by breaking the commandments. A ja som čítal tento list a boli tam porušené prikázania. Christians renouncing A Jesus tu sa kresťania zriekli Ježiša and going to Islam, a going to išli za Hinduism, islámom do hinduizmu and going to a esoteric, New nasledovali Age, ezoteriku New Age and going to various kinds of Satanism, a išli za Freemasonry. rôznym druhom satanizmu, slobodomurárstva Then each of the commandments, a potom každé jedno prikázanie. people committing adultery, Ľudia, čo spáchali cudzoložstvo watching pornography. a dívajú sa na So pornografiu. when I saw those things, Keď som videl tieto hriechy, I knew even now Jesus is suffering. ja som vedel, že dokonca aj dnes Ježiš trpí. Many people think the risen Lord is not suffering, Mnoho ľudí si myslí, že vzkriesený Pán netrpí. but we know in the Bible Ale my vieme v Biblii, the risen Lord appeared to Saul, who became Paul, že vzkriesený Pán sa zjavil Šavlovi, ktorý sa stal Pavlom, and he asked, why do you a persecute? on sa opýtal, prečo ma prenasleduješ. That means his sins were wounding Jesus. To znamená, jeho hriechy Ježiša zraňovali. And also we read in the book of Hebrews, A tiež sa dočítame v knihe Hebrejom, chapter 6, verse 6, kapitola 6, verš 6. those who received baptism and grace, Tí, čo obdržali krst a milosť, and those who knew the power of the word of God from the Bible, a tí, ktorí vedeli o moci Boha z Biblie, and those who are saved by grace, a tí, ktorí sú zachránení milosťou, when they go away from Him keď idú preč od Neho, by
by losing faith and love of God že strátia vieru a Božiu lásku and break the commandments, a porušia Božie they prikázania. are re-crucifying Jesus. Oni znovu ukrižovávajú Ježiša. Today, Jesus is crucified not by the Jews, Dnes je Ježiš ukrižovávaný nie Židmi, not by the Roman soldiers, nie rímskymi vojakmi, by us Christians ale nami, who kresťanmi, are baptized ktorí sme pokrstení and found salvation a ktorí sme našli and spásu. committing sins after sins. A páchame hriech za hriechom. So I felt so sad. Takže som cítil tak veľký smútok. Number one, I began to ask pardon for my own present sins and past sins. Poprvé som začal prosiť o odpustenie za moje súčasné a minulé hriechy. Even the sins that are forgiven in the confession. Dokonca za hriechy, ktoré mi boli v spovedi odpustené. Again I said, Lord, pardon me. Opäť som Have mercy on me. povedal, Pane, zmiluj sa nado mnou, odpusti mi. Then I took the sins of A mankind. potom som zobral na seba hriechy ľudstva. I cannot explain how it was. Nemôžem vám vysvetliť, ako sa to stalo. I saw all these sins and people committing them. Videl som všetky tieto hriechy a ľudí, ktorí ich páchajú. There were young people, old people, married people, Boli to mladí ľudia, starí ľudia, zosobášení ľudia, religious sisters, priests, bishops. reholné sestry, kňazi, biskupovia. All these sins I saw. Všetky tieto hriechy som And videl. taking their sins upon A me, ja som zobral ich hriechy na seba I said, forgive me, Lord. a povedal som, odpusti Have mi, mercy Pane. on me. Zmiluj sa nado mnou, I Pane. took all those sins as my sins. Zobral som všetky tieto hriechy ako moje And hriechy. you can more or less know the heaviness I felt. Len si predstavte tú ťažobu, ktorú som cítil. And looking at Jesus, I called out, my Jesus! A dívajúc sa na Ježiša som zavolal, môj Ježiš. That was the moment I woke up. A v tej chvíli som sa zobudil. And I was crying, holding Jesus, Jesus, Mary, Mary. A plakal som a volal som Ježiš, Ježiš, Mária, Mária. Gabi, like a mother, was in the next room. A Gabi ako matka bola v inej izbe. Hearing my cry, came and asked, James, what happened? Prišla za mnou, počula môj pláč a opýtala sa ma, otec James, čo sa ti At stalo? that moment, I didn't want to share. A v tej chvíli ja som to nechcel s ním zdieľať. Early morning, Skoro ráno I had a swollen leg, som mal opuchnutú nohu, much pain. veľa bolestí. Her daughter-in-law, Jenny, doctor's wife, Jej nevesta, Janina, doktorová žena, came with some warm water to immerse my legs. prišla s teplou vodou, aby ju dala na moju nohu. And so 2 marks on my ankles. A ona zbadala dva znaky na mojich kotníkoch. Mark of the rock. Znaky zlana. And Gabi was out for work. A Gabi bola preč za prácou. She called the mother-in-law A and she ona came. zavolala svojich svokra a prišla naspäť. Then Dr. Richie also came A potom prišiel doktor Richie taktiež. and removed my shirt. A dali preč moje tričko. So 2 marks on my wrist. A taktiež dve znamenia videli na mojich zápestiach. I'm sure you are seeing it in public. Ja som si istý, že ste to už videli na A verejnosti. big wound on the right A shoulder. taktiež veľkú ranu na mojom pravom ramene. Then I shared this experience with them. A potom som zdieľal túto skúsenosť s nimi. So also much bleeding from the head. A taktiež mám veľa krvácania z hlavy. Before that I didn't have bleeding from the head. Predtým som nemal krvácania na hlave. And that morning A v to ráno I had much pain on my neck. som mal veľa bolesti na mojom krku. I could not move my leg. Nemohol my som neck. mojim krkom hýbať. I said, please take me to a doctor of the bones, ortho. A ja som mu povedal, prosím, zober ma k doktorovi, ktorý lieči kosti, I ortodoktorovi. feel much pain on the bones on the shoulder. Ja cítim tak veľa bolesti na mojich kostiach, na ramenách. And they took me to an ortho doctor in Austria. A oni ma zobrali k ortodoktorovi v Rakúsku. Immediately asked her, do you carry weight on your shoulder? A on sa ma hneď opýtal, nosíš závažia na svojich ramenách? Then Gabi and Dr. Richie said, no, he's a priest, he's a preacher A from potom India. Gabi, doktori či povedali, nie, on je kňaz, on je kazateľ z Indie. And he said, 2 bones are crushed on the neck. Usually it happens to those who carry heavy weights. A on povedal,
tento otec má zlomené dve kosti na svojom krku. Zvyčajne sa to urobí ľuďom, ktorí nosia ťažké váhy. The vertebra 4 and 5 are hard crushed. 4. a 5. stavec boli zlomené. They should be removed. Mali by byť odobraté preč, vymenené. And he wanted to put a ring around my neck. A on chcel dať kolár okolo môjho krku. And then Gabi called my superior general in Rome. A potom Gabi zavolala môjho hlavného predstaveného v Ríme. He said it's a serious operation because she's on the backbone. A on povedal, to je vážna operácia, pretože je to zadná kosť. And any doctor should not play with the spine. Na chrbtici a žiadny doktor sa nemôže zahrávať s kostrčou. So we shall take Father James to America for an expert. Takže by sme mali zobrať otca Jamesa do Ameriky k But it expertovi. was not easy to get a visa. Ale nebolo to jednoduché dostať And víza. I was crying with the pain A on the ja neck. som plakal z bolesti na krku. And Gabi and Richie, some other to the internet, found out a very good hospital in Barcelona, Spain. A Richie našli nejako skrze internet veľmi dobrého doktora vo Barcelone vo Španielsku. A doctor who does the same operation as in America. A bol to doktor, ktorý robí tie isté operácie ako ten v Amerike. And I was taken by air ambulance. A takže ja som tam bol prevezený vzdušnou ambulanciou That doctor also said the same. a ten doktor povedal to isté. It is those who carry heavy weight who gets this illness. Sú to tí, ktorí nosia ťažké váhy, ktorí ochorejú na takéto ochorenie. So he operated my neck and removed the 2 bones, Takže on operoval môj krk a odstránil tieto dve kosti 2 metallic bones, a dal mi dve metalové, železné, stuck with the titanium. titániové kosti. And my pain disappeared. A moja bolesť išla preč. That was a confirmation of my vision. A to bolo potvrdenie mojej vízie. I told you, I saw Jesus carrying heavy cross. Ja som vám povedal, ako som videl Ježiša, ako nesie ťažký kríž. That good doctor, Catholic doctor, Bol to dobrý doktor, katolícky doktor, immediately said, mi hneď povedal. from the Bible I came to know that none of the bones of Jesus was hurt. A z Biblie som sa dozvedel, že žiadna z kostí Ježiša bola zranená. None of his bones were broken. Žiadna z jeho kostí nebola zlomená. With the tears he said, now I know bones were not broken but were crushed by the heaviness of the cross. A teraz som sa ale dozvedel, že jeho kosti neboli zlomené, ale boli rozdrtené ťažobou kríža. Yeah, this all made me understand the great pain Jesus suffered for me. A toto mi všetko pomohlo pochopiť tú úžasnú rolu, ktorú Ježiš trpel za mňa And suffered for you. a trpel za teba. Yeah, you